Hi guys! So, paano mag-Urbanessence Spa? Ay, ako lang di ay. Kasi Dodong mag-gym. Hello! Sama ka na lang next time. Next time, mag-workout lang, magpalabas ng pawis. Dapat ako din eh. Next time tayo. Sige. Shadow lang nakikita sa'yo eh. Bye-bye! Bye-bye! Thank you, Kuya! Salamat! Ingat ka? Hello! Hello! Dito na kami! Thank you. Another set of lip and cheek tint. From Inday. Hayo! Huli ka! Hair. Uy! Bisaya din kayo. Bisaya kayo, ma'am? Opo! Saan po Bisaya? Sa Jensan. Ay, Jinsan. Ay, ibang Bisaya. Kaya Pacquiao. Kayo? Ako po taga-Romdon. Bacolod po ako, ma'am. Oh, mga Ilonggo. Oh, Ilongga ka, ma'am? Ako. Siya ang Hi, ma'am. inaabangan. Ang late. Guys, na kami lumagpas. Kasi nag-phone ako tapos Hello. Traffic ka? Lapit na, di ba? lapit lang. Before you. Huh? What's this? Lip tint. Lip tint. Ang dami. Dami naman. Thank you. Bingin muna ako. Pedicure si May. Sige po. Dahil muna akong tinapay. Oo, pabili ka na lang ng bread dyan. Hi guys! Commercial break muna tayo. So I just want to show you na yung mga gift na binigay ko kay April and kay Jenna. I'm going to show you the different shades of KJM cheek and lip tints. Dulled. Summer Kiss. Vibe. Girl Talk. Pink Puff. Bloodshot. Hit me with your bloodshot. Fire away. Tango. Bewitched. Fused. Nana, 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 dazed and confused. Ooh. It's so purple, like Barney. Barney had a little lamb dog. Bittersweet magenta. I'm bittersweet. I'm bittersweet. Nothing to... Parang mali. Salamat, Crisha. Spa day! Hello, girlies! Urbanessence Spa! What? Naamoy nila yung paa ko. Oh my God! Nakukruk-kruk na yung chan. Kruk-kruk! Hello! So, nasa Urbanessence kami ngayon. At nagpapachill. Hi. Huwag gigil. Hello! Day off ko. Si baby nasa bahay. Okay. Baby Gio, cutie pie. Going to buy panty song. As we are gutom. And we cannot wait. Ako din. Kinain. Wala! Alam mo, ito pa. Oh my God. Talaga. Ganito kami sa Urbanessence Spa. Hindi kami blogger. It's me.
kami po ay magpapamasahe na. Charing! Nailat ko sa buhay. Charing! Ang ako ang kasing-kasing. Be back. Bye-bye. After 1 hour, how do you feel now? Oh my God! Great! Hi! Sarap. Super sarap. As in, sarap. Relax kami. Thank you. Bidyo-bidyo ba? Salamat kaayo. Salamat kayo, ma'am. Salamat po ba. Thank you for preparing our thank you. Yung itsura. Super. Super. Yum, yum. Yum, yum, yum. Woo! Lami. Kain na kami! Alright! The after... Wala nang laman! Busog-lusog! Dahil dyan, nagka-double chin ako. Char. Bye-bye! Thank you! Thank you rin! Uwi na kami. Ay, hindi. Nakalabas yung tiyan. Ayan na. Bye, babe. Bye-bye. Hi, guys. Nakauwi na ako. Hello! Tagal ako. Uy. Salamat kayo.